米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tatamikan siya kita to bipafali no kawas ititaanan to falohai a rumias. Nanay maru itzel no mita kuswa no kawas atau maru sapasama no mita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以罗马sakamutep atsifang sakasiwa atusir suasa. Ano patalah kalen isu inguyos konika utapang GES atau oni paluatan no kawas a paorip na ipatay jingra. Ano saan ko falujo isu a pasorin amitier i o mama paorip kiso saan. 罗马书第10章第9节说，如果你口里宣认耶稣为主，心里信上帝使他从死里复活，你就会得救。Sarikakao pasorin kita tunika lumuwas a maorip na ipatay kutapang si Yesus Kristo. Atau mitier kita tu ichuningla a masafaloh ku urip. Urasaka pakapilias kita tu raraw tak kimer ku falujo ita amisyayaw tu karurayan a lemak. Atau ira ku kacifalujoan ita to mamalawawa no kawas. 我们相信耶稣基督从死里复活，并且靠着主的大能使生命更新。因此，我们能够远离罪恶，有勇气面对生活中的困境，并且心存盼望，成为上帝的儿女。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangau nanay patanateken isu ko pasorin no falujo aku. Tak caay kararima ko pitier aku i masa maamaanay a lemak. Nanay mararit kiso a mi kapot i takwanan. Tak pakapilias kako to masa maamaanay a tatiihay a lemak. 主啊，愿你坚固我的信心，使我在任何情况下信仰不至于软弱。愿你时时与我同在，使我能够脱离凶恶。Pakani i dalam anay a nganganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。